Boyunca konumlu büyük bakarıklar. Burada teatrat ajansılık kaldı. Turetski'ye bileydi de kop. Maestro. Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, tüm aşkların adına. Kaydına binlerden bana, senin çağrım zindana. Senden başka hiç kimse, sürgüme yıllara. Benimlerle gidelim, kalbimlerle dönelim. Allah affederim, senin gibi seveyim. Kaydına dinlen men gana, suyum şarım zindana. Senden başka hiç kimse yok, sürgüme yıllara. Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, tüm aşkların adına. Ayna silmedin beni, sen olmazsan ardını. Sosan oğlum şedimi, canım bana şandını. I guess you couldn't end cause you shot me. No deposit, no return, just a memory.
looking natural, and if you don't know it, you're on the block, or I can go circle. You think you can lay, but you can't, but you're great. Up until it's a parade, couldn't see the best you made. The other first, she never much money, she'll take you to the moon and make you go to work. Yemin qay ketib qoldi? Sigara chekmaydilar qo'l. Kelingizlar anda biz shu sizlarning jamoatingizlar so'zga chaqirib olayın. Bir qolcha ovoz qanamasa, ah to'qtin delovoy yigitlarlar deb qo'ying sizlardan. Bonanne. Maestro Emin Ivo kompaniya. Vay mana. Elzardan eng yaxshi qonaqlar mana. Pul deb turishdi. Emin qaçib ketdi. Biyden keyin cho'chaklarni жаңыртып tursin deydi. O'zingizlardan yaxshi ko'rgan insonlaringiz so'z kezagini olib o'tiradi. Kim oqsoqol boshlayveraylar? Emke. Assalomu alaykum. Mehmonlar xush kelibsizlar. Birinchidan shu Elizar inim sen shunday Alloh taoladan so'ranib, shu Aqtasirxoning jayib, shuncha yerdan boshim biriktirib, o'g'lingga jana qizlaringga, bolalaringga patalayın deb niyat qilib o'tirasan. Uşul Allah niyet tileseng niyetingni qabul qilgan bo'lsin. Shu bizning oldimizda aqsoqollarimiz qaysi yaxshi tilaklarni aytib qo'ysa, o'sha yaratgan Allah Uşu qabul qilgan bo'lsin. O'lingdan ömrün versin, qizingdan ömrün versin, den sog'lig'in versin, aqlli, iymonli yoshlardan bo'lsin. Qirg'izning keregine jaragan o'g'illardan bo'lsin. Bundan keyin de ularning ortidan o'g'il qizlar kelaversin. Çürpelerin koyaversin. O'shalarning 5 to'yina, keyingi sünnet to'yina Uşu toylarda qilganga Allah Taala nasip qilgan bo'lsin. Gelin bola ko'ng baxtlı ol, ömürlü ol, den sog'liqli ol. Daim şu bir tuğanlarım benim var ol, tuğanlarım eli yurtun, dostlarım benim daim yolun açık. Allah'ım seni kolluğun kendinin olsun. Yaratkan Allah şu niyet dilesem, Allah şu niyetinde kabul kılgan olsun. Deniz mutluluklarına kut olsun, bunun ömrü uzun olsun. Kırgız'ın geyini duran yaşlarım olsun. Baklı ol. Biz şu toylar marek olsun, şu niyet kılışı elemandın elden batalıdır, elden niyet kılgan ekensizler, bugün vaqt saat çıkıp batalıdır atarsan şu elder bergen bata kavul olsun, şu eleman ömür uzun, akıllı esti, imanlı, şu Kırgız'ın gereğine jaragan jakşı baldardan olsun. Vaqtlı oğullar şu ten arıp, bala çıkan seyulumandın ten görgülü, şu tip jartırap jaynap jürüvergilе. Toyunluk olsun, baklı olsun, balların vayı götürü, tiyerdi, sineğen, imanlı balların olsun. Söyleyip dediler o. Tamaşa, qadırlı qonaqlar sol qoldu ko'targile, biyik, sol qoldu, kimden sol qolu bolsa. Sol qoldu. Sol qoldu ko'targile. Жашоодо өткөн жаманчылыгыңыздарды эстеңиздер. Суукка тоңгон, ысыкка күйгөн, акча жоготкон, кайгырган күндөрдү эстегиле дагы жапкыла. Мушту жапкыла да жерге таштагыла. Бир аздан кийин уборщицалар шыпырат дагы урнага таштайт. Оң колду көтөргүлө, оң колду. Конактар силер белекти оң колго көтөргүлө. Конвертти бийик кармаңыздар. Оң колду көтөргүлө. Жақшылық күндерді істегілі, небере тойларды, уыл тойларды, қыз тойларды, байыған күндеріңіздерді, ақша тауып алған, тегіле жақшылық күндеріңіздерді істегіздер дағы жапқыла, Elzarға қараты өргіт қыла, Elzар не білесіне қараты, әкәді жауышып қалсын, бұл біртіш тегіз өлі. А сіздердікі конверт жауышып қалсын. Қолша атырауыз! Қош келіңіздер, вай рахмат! Ormanızlar akalar. Kapar aka süratga tushamiz. Qochib ketmay yo'q. Rahmat. Akalar, chengilar, do'stlar, ayashlar. Ko'p yashangizlar sizlarda.
Suretke söz. Rahmat. Bergen kiyiklerge, beleklerge Allah razı olsun. Elzerbek, suretke. Suretke. Kalpaktı düzde o. Cıldız atlığa karap aldır. Buna komanda çota bir ırdat bayında atmaymış yaktı. Sen dirijör olasın. Kanday oladı ki bir tamada olganam. Buna şu katura ırdat ağız. Sebep narkı komanda, Güllür'ün komandası da. Ha? Güllür da göreceğin. Sizler buna komanda ırda elekte 10 koldu. Bana onday kılgılaçı. Bunda barmak götür. Narkı komandanı karap durvar kıl. Bayestir başa. Da kılgılaçı. Değerli kalsın bugünler. Durup bular ırday. Bek var mıydı na okuşuluk gündür. Katura ırdayız. Sana bize payak ya. Şandura. Daykana salamın Akkayıp yasalamın Okuçu ömrümde yazgamın Hey! Aktan suğa salamın Gökte çurdan pargamın Uzanacan kol bulmana laf korulamın Hey kapıla! Alıp Ketken. Ünsüzlükte ötken nesne büyüğün Haddinin hoş olma dirişör oktap kaldı o. Silerinde malades. Zor. Yemin artık amanlarını ondan kılınızlar sizler. Da koyulaçı. Güllür merhabas. Bas gelin. Ay malades. Dirijörka. Ana ardatmasan hazır. Sizler katura ardaysın ha? Altınay Narbayvan'ın okuy degenlerin ardaysınlar. Okuy ya oşalır. Bayak sıra bayak elim. Oynalardı kıymılatıp. O şun için buna şu komandadan sizge bilet bir koyuldu tuğra tattık çürümüz. Kimge karaştı? Surat koyuldu, surat koyuldu. Rahmat, malades, o törgü öttünüz. Törgü öttünüz, malades, ama törgü öttünüz. Buna komandadan... Çıkma böyle, niye korkusu var mıydı? Kimi ki? Demek ki ruhsat bolsa, ha? Ruhsat bolsa. Ne? Bilet verir sizge. Adarka. Bürönümü tüpküle verme de kimge karaştı mı? Seniki? Malades, o şu sura ayt da buna alacaktan bürönüm ister. Buna kaysınısın? Sancho? Начальник kaysı? Bas basın, cıldırak böyle bas. Hoca olursa cıldırak böyle kimi gire? Canlı çıkanda. Tamaşalap koyduk. Buna törtönüzler, ne olacak katar durunuzlar. Sizlerge test deseler. Belek berip koyam, uyallanızlar. Toyuğa kelgenden keyin tartınbay, türtünbay. Misali bugünkü Güllür menen Elzardın oğlu Eleman'dın sünnet toyunda oynamanı kelgemiz de turu.
ойнogonu келгенбиz. Ошон үчүн азыр микрофон барганда атыңыз ким, канчанчы жылы туулгансыз, кайсыл айылда туулгансыз, эмне үчүн туулгансыз дейм да. 3 суроого жооп бермей. Атыңыз, туулган жылыңыз, айылыңызды, район, областтын кереги жок. Маматхан Сапаргүл әкім жанымда 1981 жылы Ақтоғайға қарашты. Үшінші бәдірі Ақтоғай Сапаргүл солу. Сіз Кенеля Қуанбековна 1980 23 август көжан шарда туылған. Қолшағыңыздар, көкжанлақшар, Абырқау, Черемушкасы, 40-шы жылы Черемушка, талқылағанымызда сіз Тудадек Андрилар 1989 15 февраль Ошода Қарасөрені. Қолшақ қойыңыздар, Қарасөрен, Қарасқа қозғы. Қарасқа Маданят, Пеңсай, жоқ қондай, маңыз. Айшер кызы Зияда, Сузак району, Ақтоғ айылы 1991 жыл 27 сентябрь. Қолшақ қойыңыздар. Ay Ақтоғ енді қолшағы бізге, ya? Ақтоғ жарды өйлі. Мұна Сапаргүл атыңызы? Оңай ya. Мұна айнама шылдаға чейін түз басқылы келіп қойсы белектерді тұраған. Подиумға басасыз, сұлулар басады ма? Аяладан басады да сұлулыға қайын еркектерді көрдіңір бе? Мұна капелменен соның қылы бұтыңызды 8 қылы басасыз. Қандай елі мұндай? Менікі оқшашпайды аты жота. Мына ортаға келгенде фантазияда өзіңіздерді көрсетесіздер. Мына бір күрік айланастар, фигуран деймін да келбетті көрсетіп. Мына төрге келесіздердағы баяқыны мұняққа бір таштайсыздар, қайра басып келесіздер, болды белек берем. Ким ең сұлу фантазиясын іштетіп басқан сұлуға мұндайла қылайлы. Ең чоң приз мұнаны қойылы, екінші белек қылып қойылы, мұнаны қойылыз. Жоқ, чоң белек мұнау қызыл нәрсе екен, 2-3, мұна 4-ші белек. Чүйлеш алдыға. Ортаға тұрыңыз. Астыңыздарға шыға тұрған сұлу. 1916 жылы Мисс Ақтоғ Сапаргүл айымды тосып алыңыздар, маэстро! Оппа, мұнасындай басады, ей! Анамыза, айланарыз, ана! Оппа! Анамыза! Тойда чалыңыз бар біле? Менікі емес бі деуірді ғой? Соғып қалайды деді өзі. Көкжан оқып сен? Қадырлы қонақтар астыңыздарға шыға тұрған 2018 Мисс Көкжанға Камила сұлу, маэстро! Соның басаты кесі, көз тивесін түфәй. Қадырлы қонақтар, екінші ортауыз болған күнөстү Ош обласының Қарасу районының Қарасу совхозының 7-ші үйінің қызы. Тосып алыңыз! Нұрилайым, мисс Нұрила, қол жатырыз! Айлан дейін. Нарақа бара, опа. Анамызы, қол жатырла! Камоға чайға жөн өткенде үйлі барып келдің о? Тамаша. Бұна рәссәкәм Ақтоғ шықтық мұнан. Таза Ақтоғдық.
Ay mana ziyada şırdaqa çeyin barıp keledi piyada. Qarap turasizlar, qadrli qonaqlar, astыңыздарга 2019, 2020, 2021 Miss Bolot Ziyada Sulu Maestro. Wow! Anamıza aylan. Vor der Tür stehen und 1000 Mann. Kijk dus auf die Hand. Nur Fotos plus Autogramm. Easy, tamam. Immer rufen die Kunden nicht an. Sie bringen mich um den Verstand. Heute steht es 100.000. Los. Ақтаулықтың қыздары бәрі серьезный осады гана. Молодец. Қойта штақлычы. Ай, молодец. Купила ты вообще. Bir kupletten oradaysan. Сапаргулайым bir kuplettendir. Стишок. Декламация боло берет. Бөбөктүн туулган экен, бөбөк тууралуу деле боло берет. Жаңы жыл келди, жаш балбан бир бала Аяз ата келиңиз деле боло берет. Апа тууралуу, сүйүү тууралуу боло бир куплет. Декламация дагы боло берет, ыр дагы боло берет. Бүгін ырда өлерейін. Жылулық дүйнөміндегі жүректің қылын термеді сүйіні қайдан сезмек міне men seni Kol çapınızlar Elzarga qalo. Şöyle söylep ha? Söyleytirsin tayqaça girgimeniz. Qalo. Балаңыздың сүннет тойымен құттықтаймыз Бибилиябыздың атынан. Бақыттылы болсын, иманды, сіздерді сыйлаған, урматтаған, елді сыйлықтаған балдардан болсын. Qol çap qo'yingizlar, молодец. Qana? Валиова, балаңардың сүннет тойымен шын жүректен құттықтаймыз. Балаңардың өмірі ұзын болсын, келешегі кең болсын. Күндері күңір бақытты болуға. Qol çap qo'yingizlar. Жеңелерің бе бала деп отады ға? Өзі еркек бала 4 тілді біліш керек та. Ене тіліні, ана жеңе тіліні. Ана латын тіліні, ана қатын тіліні біліш керек. Тура, олар ұя. Ақтоқ бұл ұрдайды. Гарантия. Ұрдайды. Ушу балаңардың өмірі ұзын болсын, ден соғығы үшін болсын, сілерге күйімді балдардан болсын. Ұрдап білейін, Қараның болып кечіне, қаректін батсаң içine, қаратпай телем өзіңді, қараны бұзық кешіге, көлімің болып кечіне, көзімдің батсаң içine, көргізбей алып жүрмөкмүн, көңілі бұзық кешіге. Ay! Aşağı. Өзі сілердің Ақтоқ айылының қыздары только сүйуден ұртайды кесіңер, а? Молодец, қарындашы, молодец. Зна чалымны қызғанаты келсін, а? Үріңнен ле білдік. Ешкімге тегізбейм деп отасын. Сапаргулайым, конкурсымыздың 3-ші этабы, азырқы ырыңыздычы, молодежный қылып ұрдап қойсы болды. Мына орта жолға келестағы, қолды мындай қылас. Biz muzikaменен қоштап тұрамыз. Үрдің башында «Вау!» деп мындай. Негрлерге оқшапчы. Өр бүткенде «Бұш!» деп бітіресіз, а? Үріңіз есіңізден шығалақ пе? Жылулық деген бері жақ келіп тұрыңыз. Қадірлі қонақтар астыңыздарда Сапаргүл 50 Cent. Маэстро. Маэстро.
Шы, күштік еме? Сен қалуын айттың ғой? Негірлер ошентелерді айт. Астыңыздарда Камила МС. Балаларың өндіріп өсін, ақылды есті ұйманды, сіздер сілаған балдардан болсын. Деді, жөтілі сересіне ұлы алды ғой, дәршіқі қырыз. Мұна жаман езет азырча. Нұрила хан, ақалла чинначи. Астыңыздарда Нұрила МС. Келтіріп Yolla balanız. Sünnet koyu benim. Alnında keleceği gengden soluğu çim olsun. Ayттым ғой. Қарасу. Қарасу. Ақты оқ езет азыр. Үресіңен шығылек та, азыр Зияда талқылайды азыр. Зияда МС. Karanın bolup içine, karektin baksan içine. Karakay elim özünü, karşı buzluk içine. Ey! Çok rahmat. Vallahi. Her bir kızımızды çakırgan malda kol çabamız. Kimge kol çabı katı olsa birinci mestan alat, ikinci, üçüncü mestan alat. Katar Osman'ın ketemiz. Anda mesela birinci bizden konkursant kalız. Ayavay sonumuz. Normalde 80%. 80%. Kızga kol çabamız. 78%. Kanla kol çabamız. 75. Ziyada emsiga kol çavlar. Cindi oldu ama. Ya cindi oldu. 4. mestaminen bizden Nurila gelinçeğimiz. 2. Üçüncü mesta. Bunu sizlik olsun. En çok belekte koymanız onday. Nerseken kol çavmaz. Ziyada 1. mesta. Tör jaqtagı konaktарды çakıra vereyim. Qo'rdap kelgan maalda süyley verisini. Sizlerni bir jolu bitirip koyayım. Al çünkü benim sizlerle. Kim bir süyleydi. Süyleyip çıktı. Ramke. Ramel başkan cemaat yürüme. Kol çapıyoruz. Daha birimizden süyley konaklarımız gelecekler. Maestro. Ondan keyin toyumuzu toy bulayveririz. Ondan keyin Moğolcu Aksakal okşayıp sampadılar. Olturma kampanyaçılar değerden kuraslar. Keleverесler, jigitler, osol çekene kalıp ketpengizler. Kelen keser kız, ögölerimiz, yenilerimiz. Rahmat. Qadırlı konaklar, kişine tınçılık saqta bersеңizdер, жолға шығыптыр. Дос шыққан малда bir нәрсені айтқым келіп кетті. Эми бұл дос деген нәрсе жақсы болады екен. Bir екі ақылманды қармап алып сұрашыптыр. Дос деген қанша түрге бөлінеді деп бірінші ақылмандан сұраса, екіге бөлінеді дептір. Қандай болып десе, адал дос, анан амал дос деген екен. Қайтып айырмалаймыз десе, адал достың өріші өмірлік нұсқа, амал дос бұл өріші қысқа деген екен. Екінші ақылманнан сұраса, дос деген үшке бөлінеді дептір. Қандай болып десе, біріншісі қорауыңдан мал шыққанша, екіншісі мұрдыңнан қан шыққанша, үшіншісі көденден жан шыққанша дептір. Ошон үшін бізде мақалдар қалған екен, дос күйдіріп айтады, дұшман сүйдіріп айтады. Аз қайғыны дос басады, көп қайғыны, аз қайғыны аш басады, көп қайғыны дос басады деп дос қойғана қалған екен. Ошон үшін қадірлі қонақтар азырқы шығып отырған біздің үкелеріміздің атынан дағы
bir жақсы нәрсе айтқым келіп отырады. Жаның жүдеп жабыққанда дос керек, сағыныштан зарыққанда дос керек, арман алыс, үміт ұзақ жеткізбей, жалғыз қалып зарыққанда дос керек. Қары жашқа келешуге дос керек, моқым қанып өвішуге дос керек. Тірілікті ойнап күліп той-тойлап, қуанышты бөлішкенге дос керек деп қойды. Ошон үчүн биздин Чыңгыз Айтматов атабыз айткан, бұл қайғыны эле бөлүш үчүн дос керек эмес, қуанышты бөлүш үчүн дос керек дейт. Анда mesela қуаныш бөлүшкөнү жора жолдош достор келтирип сөз кыйгарабыз. Кол чабуулар досторго. Assalamu alaikum hurmatly qonoqlar. To'yinglar qutlug' bo'lsin. Shu ayash bo'lgan bo'lsin. Sizlarga qalan shu qanday to'yinglarda hurmat, qizlarga xizmat qilib turiblar. To'yinglar qutlug' bo'lsin. Bugun shu Lemanға арналған сүннөт to'yinglar. Биринчиден силерге өкөңөргө бакыт, жеңил өкөңөргө. Анан ушу силердин артыңарда келген жөжөлөрүңөргө бакыт. Мынакей чоң ата-энелик милдеттен куттугуу отурасыңар. Ушу силерге эң биринчиден Аллах разы болсун. Ошолор катары мына келген меймандарыңар разы болсун. Силерге биринчи бакыт, ден соолук, ушу балдарыңардын сый-урматын көргүлө. Келечекте балбайган байбиче жана ауышқа болып жүрө бериңиздер. Дайыма жүзүңүздөргөн күлкү кетпесин, кайгы кууп жетпесин. Дайыма эле жакшылыктардын астында жүрүңүздөр. Бактылуу болууга. To'yinglar qutlug' bo'lsin do'stim. Shu Ayshulman, Seyinlari, dag'u ko'p bola chaqali bo'lib, har doim жақсы күндерге жүрерінде құттықтаймын. Ассалаумағалейкум, урматтуу қонақтар, қош келдіңіздер. Табағыңыздар тату болсын, барыңыздар. Досым, той құт болсын, аяшылығын өмірін берсін, ата-енесіне қызмат қылған, иманды жаштардан болсын. Шу досым тойдың ашқалышы, қыз шығарып, ұлы үйлеп, көп тойларда жолушы айлы досым. Yüzümden çıkmaya gitmesin, hatta sokağın yerine cahil duruyor versin dostum. Allah'ım iki dinin vakfını nasip versin dostum. Rahmat, қалған сөйлеуге қалған дос-жарлары, аяштары, сөйлегендер сөздеріне чын жүректен қосылады екен. Байлық үшін дос болған, қу қоқосы толғанша, мансап үшін дос болған, башына бақыт қонғанша дейді. Есептешкен дос болған, еселентіп алғанша, ақыл менен дос болған, ақыретке барғанша деп қойып анда месе, ақырет достарының сый белектеріне тосып алайлы. Қош келіңіздер, жора жолдаш азаматсыздар. Қош келіңіздер. Досшылығыңар үзілбесін. Süret geçeceğiz. Hay rahmat, hayaşları, dostları, köp yaşanızlar. Rahmat. Kuda kalasa sizler de toy kılganda, emni alıp kelsеңиздер ошону алып барабыз bizler. Şu bir 10 жылдан beri şu toy başkarıp keleten эми бул баягы өзүнүн мактагандан өлгүчө кач деген сөз эмес. Көп айтып калат да эми айылдаштарым келгенде олтуруп калганда, ичип отуруп, ашта отуруп калганда рахмат Котека биздин айылдан сиз бар экенсиз, тилиңизден сөөлү кетпесин, өөрү кетпесин деген ниет айтат да, мына Актоо айылында дагычы Сапарбекте, Жаныбекке, Саябай сыйлайбыз да. Жүздөгөн балдарды аккордеон менен үйлөп атат. Бир кол чаап койсоңуздар, таланттуу инсан да. Таланттуу инсан. Мен өтө баалайм көздү. Бир жакшы көргөн ыры бар экен, ушул эл тамак отурганда бир ырда берейин деп суранып калды. Ушул
76, 77, 78, 75'ler bilet olurdu-çı. Жақшырда, мен дағы жақшы көрем. Как раз сағат тура келеді ырда берші десем өткенде ырда ділі. Айбай жақсы түшті, анда месе бір қол шапсаңыздар. Сапарбай мырза. Анда месе урматтуу коноктор, барыңыздарға ушул ырды сиздерге арналмакчымын. Жаш кыялдын Бахадыр Карабаев, сөзү бону аткаруучу Кадырали Сапарбек. Анда месе элибиз ушу тоюң тойлансын, балдарыңдын өмүрүн берсин. Ошол чактын келаталым жолдошуласын төгүлгөн айдын нуру жактын жаны чачып бизге айрылып түн жүрчелик кожаны сүйүктүм ошол күн кайрадан келет тагдырдан чоң үмүтүм сен ошол күндөрдү эстедиңби же унутуп койдуңбу элесиңби жолуксам кайрадан биз жүрчү гүлзарга келесиңби о менин гүлүм карачы жылдыздардын жылмайганым о менин гүлүм гүлзарымдын ушул сайрашым о менин гүлүм карачы жылдыздардын жылмайганым о менин гүлүм гүлзарымдын ушул сайрашым çaçıp kırıldı kumuru keçki tümün mezgil bizdi sınıp sarılıp canımda çoksun sen erkeler canı çaçıp bizge ayrılıp tüm çürçelik kocanın süyüktüm boşoldum kayradan gelip dağlardan çoğun ümitüm sen oşol gündürdü estedinbi je unutup koydunbi elesingbi joluksa kayradan biz жүрчү гүлзарга келесиңби о менин гүлүм карачы жылдыздардын жылмайганым о менин гүлүм гүлзарымдын ушул сайрашым о менин гүлүм карачы жылдыздардын жылмайганым о менин гүлүм гүлзарымдын ушул сайрашым ушул элибиздин балдарынын урматы үчүн мен аябай чын жүрөктөн куттуктайм. Кол чапыңыз, рахмат. Сашка, токтоп турка. Өнөрүң өркүндөй берсин, Эламандын атынан, а? Азамат укам, Азамат, үнүң өчпөсүн. Бирок азыр Сапарбек ырдаган маалда мен бир нерсе эсиме келип кетти. Сапарбек жакшы ырдады. Ошол маалдагылардычы. Бирок кечине бир жери калып кетти да, тансалаган эле жери калып кетти. Себеби 76, 77, 74 билет. Домузда эле билет болчу бу музыкаларгачы. Мен эми ошол маалдагы Мухаммед Бигматовдун раматтылык Айдана деген ыры бар эле да. Ошонун кичине тансасы менен мен деле ончо бийлей албайм. Тансасы менен ырдап көрөйүн, бир 2 куплет. Маэстро болгон болсо Айдананы кой бересиңер. Бөлөкчө бийлейт колор а маалда. Матилиде жетелер бар.
Ayladım ben özünden acıladım. Aylam yok emi senden alısladım. Soramarım sen düşünme gün ölürüm. Süyetemem sende tavalmadım. Geçir beni başka verin gitkenime. Haklısına süyü otuz gitkenime. Çılgığından cevizde oylama. İlvettin ben Allah'a cümleterine. Geterine da can geterine. Aydana, 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 aydana. Sesmesen, fındığı zarıp kırıp gelmesen. Atın atlap sürür bilmek paraylı. Atlamakın mutlulerin sezmesen. Yüzüyle kalı ünüm ötörüm. Baktın olsun yaşa bir gün düğünürüm. Yaşlı kezin kulübüm olur barıda. Makabatın tüyün şanın öçürümüm. Tüyün şanın öçürümüm. Aydana, 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 aydana. Boldu talkaladı bunlar. Kelingizler Hordustan ornulalı dağı. Çıйыңыздар, ошо жора жолдоштун урматына. Ниязбек, сиздин жороңуздардын урматыңызга ортоңуздан чыйыңыздар. Жалпы би Башанын атынан болсунчу. Экинчи антырак.
Belki cesaret bende olsa, korkmaz mısın aşk bulursa, ölmez misin kalbi dursa, yürek beni kaybettin, dönmüyorum sana her ne olsa, baştan sona her vuruşta kaybolup yine asla kazanamayan birileri. Tabii kim seviyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar kafama değil bak nereme geldi. Tabii kim ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil başka yere geldi. Tabii kim seviyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar kafama değil bak nereme geldi. Tabii kim ölüyor belli, sana akıl da taşlar yanıma değil başka yere geldi. Tabii kim seviyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar kafama değil bak nereme geldi. Tabii kim ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil başka yere geldi. Everybody enter, everybody enter, everybody enter, everybody enter. Pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4. Everybody enter, everybody enter, pull us down to 1 to 4, pull us. Everybody enter, everybody enter, everybody enter, everybody enter. Pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4. Everybody enter, everybody enter, pull us down to 1 to 4, pull us down to 1 to 4.
kolunu bir götürüp koyçu. Senin hurmatına kız bala degen biye muz. İkinci antragos ayağına çıktı. Çok rahmat. Ezdin erdem de. Ezilip biylediğine.